Nongeye kubaha ikaze nshuti bakuzi ba Geopolitics TV aho muherereye ku isi hose, aho ngiye kugaruka ku makuru agezweho ku rugamba, updates zigezweho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma yaho abarwanyi ba AFC M23 bafatiye umujyi wa Uvira, abasoda b'u Burundi barashwiragiye mu misozi ya Uvira ndetse no mu bindi bice bitandukanye, abandi barahunga bahungira iwabo mu Burundi, mu gihe abazarendo ndetse na Fardc abenshi bahungiye Ikalemi nk'uko amakuru atugeraho abitangaza. Ariko hari benshi bashwiragiye mu misozi miremire ndetse no mu bice bihegereye. Amakuru akomeye atugeraho nuko aho bahungiye, ubwo ndavuga wazalendo na Fardc, batangiye gukozanyaho mu buryo budasanzwe, aho imbunda ziri kuvuga wazalendo ikaba ishaka kwambura intwaro Fardc. Ni ibintu bidatunguranye kuko n'ubundi muri Uvira bari basanzwe barwana, ariko noneho ubu nanone wazalendo ikaba yahisemo kwambura intwaro Fardc. Turaza kubagezaho inkuru yose yakabaye, ariko reka duhere ku bwicanyi bukomeje gukorerwa Abanyamulenge, aho Abanyamulenge bakomeje kwicwa, ibintu byakomeje kugenda bivugwa, baratabarizwa kugeza naho abakuru b'ibihugu barimo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yabitangaje ku munsi w'ejo, aho yavuze ku bijyanye n'Abanyamulenge bakomeje kugenda bicwa, isi yose irebera. Uyu munsi rero indege ya Sukhoi 25 ahagana saa 2:30 za mu gitondo ku itariki ya 12 z'ukwa 12 2025, indege ya Sukhoi ikaba yaje ikarasa muri Minembwe ndetse na Mikenke nk'uko amakuru y'isoko yacu abitubwira. Amakuru akavuga ko iyi ndege yaje ikarasa ibisasu ahantu hatandukanye, harimo na hafi y'inkambi y'impunzi. Nta musirikare n'umwe w'iri huriro wari uhari ngo abe yakwavansa wenda ngo bavuge ngo hari aho bashaka gufata, ahubwo gahunda yari ukurimbura Abanyamulenge nk'uko bakomeje kugenda babikora. Ibi ni ibisasu byagabwe n'iyo ndege ya Sukhoi ndetse na za drones zimaze iminsi zigaba ibitero mu gice gituwe n'Abanyamulenge, ndetse n'ibindi bisasu byakomeje kugenda bibagabwaho yaba muri Mikenke ndetse no muri Minembwe. Ngira ngo rero murumva uko byifashe muri Mikenke ndetse na Minembwe. Noneho reka twerekeze mu kindi gice, aho ni muri Baraka. Nyuma y'imirwano ya Uvira, murabyibuka neza ko Fardc na wazalendo barahunze, ariko aba bahunze baje kurwanira muri Baraka ndetse no mu gice kihegereye cya Mongemonge, aho wazalendo yashaka kwambura intwaro aba Fardc. Amavideo akomeje kugenda asakara ku mbuga nkoranyambaga agaragaza iby'iyi mirwano, amasasa ari kuvuga kuri uyu musozi wa Baraka, aho imirwano ikomeye cyane ya wazalendo na Fardc yabereye. Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero zahungiye mu mujyi wa Baraka, aho ni muri teritwari ya Fizi na Kivu y'Amajyepfo, zikaba zarasanye n'abarwanyi b'imitwe yitwaje intwaro ya wazalendo. Iyi mirwano yabaye mu gitondo cyo kuri wa 12 Ukuboza 2025, ubwo wazalendo bageragezaga kwambura ingabo za leta intwaro nyuma yaho zihunze umujyi wa Uvira uri kugenzurwa n'ihuriro AFC M23. Umuturage wo mu gace ka Mongemonge kabereyemo imirwano yavuze ati amasasu yaraturi hejuru. Ni wazalendo yashakaga kwambura intwaro Fardc intwaro, ariko ntibyabakundiye. Imirwano yamaze hafi isaha, ariko ubuyobozi bwafashe icyemezo cyo guhagarika ibikorwa by'ubucuruzi n'amasomo mu mujyi wa Baraka mu gihe hategerejwe ko ituze rigaruka neza. Ingabo za Kongo na wazalendo byahunze umujyi wa Uvira ku mugoroba wa tariki ya 9 Ukuboza, mbere yuko AFC M23 iwinjiramo. Abambere bageze muri Baraka ku munsi wakurikiyeho, abandi bahungira mu Burundi. Amakuru aturuka muri Kivu y'Amajyepfo yemeza ko kugeza uyu munsi ingabo za Kongo zari zakwiye imishwaro zikomeje kugera muri Baraka, kandi ko hari n'iz'u Burundi zahungiyeyo. Tariki ya 7 Ukuboza, ubwo abarwanyi ba AFC M23 basatiraga santere ya Sange iri mu ntera ngufu gana mu mujyi wa Uvira, wazalendo nabwo barasanye n'ingabo za leta.
hapfa abantu 36 barimo n'abasivile. Wazalendo nabwo yashaka kwambura ingabo za Kongo intwaro mu gihe zahungaga kugira ngo izifashishe mu gusubiza inyuma abarwanyi ba AFC M23, ariko zo zirabyanga. Si ubwa mbere rero bibaye, yaba muri Uvira ndetse no mu bice biyegereye ko Wazalendo yahangana na Fardc. Ngira ngo murabyibuka neza ubwo umujyi wa Bukavu wafatwaga, abarwanyi ba Fardc bahunze urugamba bagahungira muri Uvira bashaka gukomeza bajya muri Kalemi, bambuye intwaro na Wazalendo, aho abasirikari ba Wazalendo no kuvuga ngo ni baba militias baba milise bakaba barambuye abasirikare b'igihugu intwaro. Ni intambara zakomeje kugenda zivugwa n'ubwuyobozi bwa Uvira. Ngira ngo murabyibuka neza ejo bundi ubwo M23 yasatiraga umujyi wa Uvira, ndetse meya wa Uvira wahakanaga ko ibyo bintu bitari kuba, ndetse M23 itazigera ifata umujyi wa Uvira, yavugaga ko batajya barwana. Ni ibintu rero bakomeje kugenda bahakana, ariko amakuru akagenda abyemeza. Ngira ngo rero nk'uko mubyumvira, ibintu bijyanye na Wazalendo ndetse na Fardc bikomeje agatera nzamba. Mu gihe andi makuru atugeraho muri Kalemi nanone havugiye amasasu, ndetse hakaba habaye igikorwa gikomeye cyane, aho imfungwa zagerageje kugerageza gutoroka gereza, ariko biza kurangira zitabigezeho. Ni ibintu rero byakomeje kugenda bica igikuba ku mbuga nkoranyambaga, aho muri Kalemi amasasu yari ari kuvuga. Iyi Kalemi iri kure cyane ya Uvira, ni milimetero magana 500 niba nibuka neza, nago niba mbyibuka neza ni muri za 500 400 gutyo, gusa ni kure cyane. Aha rero hakaba havugiye amasasu, abantu bibaza icyari kiri kuba, ariko bafunzwe bageragezaga gutoroka. Ariko amakuru ahari nuko hari n'abahunze urugamba muri Uvira bafungiye muri gereza, ari nabo bageragezaga kureba uburyo bahunga, ariko bikaza kurangira bibabereye imfabusa. Imirwano rero mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru biragaragara ko idateze guhara, mu gihe Burundi bwo bwavuze ko buzarwana kugeza Uvira bayisubije, cyane ko bavuga ko mu gihe Uvira itari mu maboko ya leta cyangwa Uburundi, abarundi batazigera bagira umutekano. Ubwo ndavuga umujyi, umurwa mukuru wa ubukungu wa Bujumbura. Ibi rero ni ingaruka zikomeye cyane zagizwe n'abaturage. Abaturage bari kwishyura ikiguzi cy'intambara Sebarundi Perezida Evariste Ndayishimiye yashoyemo igihugu cye, mu gihe abaturage b'abarundi nta kosa na rimwe bakoze, ahubwo ubuyobozi bubi aribwo buri kubashora mu bibazo bikomeye cyane bikomeje kubagiraho ingaruka mu buryo budasanzwe. Nk'ibisanzwe rero ni Pilot News TV, mukomeze bane nanjye aho updates zose ndakomeza kugenda nzibagezaho 5 kuri 5. Mukomeze mubane nanjye, ndabakunda cyane.